Ja sam jako sretan što imam priliku, evo već drugu godinu za redu malo pričati sa ljudima koji su na stepenicu od toga da postanu pravi profesionalci. Imamo sad direktan link sa tom cijelom pričom ove godine. Ne idete se tamo boriti sami za sebe, jer nikad niste sami za sebe, nego idete stvarati veze, idete stvarati poznanstva, idete učiti, idete probati biti najbolji. Onaj ko pobjedi ide dalje. Svaki DJ koji nastupa na ovom Burning Residency projektu mora sigurno imati prvo i osnovno osobnost. Kako se DJ ponaša za pultom, kakva je njegova komunikacija, odnosno kakvu vezu stvara sa svojom publikom. Način na koji je posloži, dakle aranžmanski, kako je složio set. Očekujemo DJ-a da zna ispričat priču. Sada se nalazimo u tvornici kulture na Burn Studios Mix-Up Sessionu. Večera sam donio sa sobom svoj kontroler Traktor F4 i laptop MacBook Pro. Volim se osjećati dobro, ja osjećam se dobro kad puštam glazbu. Naš glazbeni stil je funky, ritmična glazba. Bitno da je puna gruva i da uživa. Uzori su mi Richie Houghton, Umek, Joris Vorn, Tata Karl Cox. Intenzivno se pripremam za svaki nastup, tako da preslušavam ogromne količine glazbe, pregledavam što je aktualno, pregledavam uvijek i staru bazu traka i onda izabirem za svaki event jednu količinu 50-ak, 100 stvari i onda se nekako live, nekad improviziram i krećem se u tim okvirima tih 50-ak, 100 traka, nekad pripremim cijeli set. Mislim da se razlikujem od drugih po načinu prezentacije i stilu. Mislim da je bitno prenijeti svoju viziju publici i odvesti negdje publiku. Jako sam se dugo dvoumio oduzeti bodove. Osoba koja je imala najviše takvih bodova bila je upravo Miss Soulfly. Tehnička preciznost u izvedbi, točno zna gdje šta treba upasti, to je bilo sjajno. Pa definitivno sam mami poslala prvu poruku kad sam osvojila jer znala sam da su budni, da čekaju isto rezultate koje ja, jer mislim, stvarno je bilo ta emotivna noć, i moji roditelji su stvarno pružili mi sve ove godine veliku podršku, tako da oni su definitivno uvelike zaslužni za ovo večeras. Miss Soulfly pred više tisuća ljudi na Ibici i rekao bi da je to njezina sudbina.